Ho ho, et t'intéresse o rusita? Aquí verás en fos que no pos pas mangar. L'hiver lièvre, lu meimoreiki, lu zour ecourcich, et dit l'on est nègre et fraise, créeria d'auvi ulla. Ma, kei loulou? Loulou ei tourna sa nous, ei en tout cas arriba jusqu'in caudiari, che n'en fai su numero de fidonado. Ebe, ma, kei io de che dire su quello beitio, qu'abito sicuramente mai notre iperi che notre poi. Daulu, mai dou leberu, n'en avait ple lu conte, lu roman lu cinema mai luze, e la quito littérature occitane on ei clafido, de ruchetto, o gagnai rempacha per boudou ou per de la publication mai recenta, per lu piti, mai lu beu. Ma, darie quello figuro inventado, ca la realtà. Loulou est tournant en France per le parc del Mercantour et li sont bien placha per eipia la population et nous en dire ca au Keimou. Et figurez-vous qu'un ple segle XXI che yenguero possible de tumba na ona un loulou, come que se faisait au Treico. Veiki choqueribe a Domenico Iacovo, un occitan de la Guardia piemontese che n'en garde enguerovei un souvenir ple d'eifrai et d'excitation. Loulou n'en faisait pas souvent la quoi, ma n'en parlem pas, mao. Dues activitats de transmissió per lo CERC, Centre de Creació Musical. La primera, auralitat, és una sessió d'escuta. Sabem nosaltres vertadierament escutar? CERC vos prepausa d'obrir vostres aurèlios per una pausa sonora dins un món saturat de bruits. En gascú se dit ha aurelio, per designar una escuta attentiva. Un rendezvous regular d'obert a totes, melomans avertits como curioses avids de descoberta. Sessions d'escuta benentos lo 7 de novembre e lo 5 de decembre gratis sus reservació a l'adreça en descripció. Las practiques del violon tradicional dins las lanos de Gascugno, Biarn e Bigorre del segle XVIII a sa redescoberta a la fin del segle XX, aquella conferència o concert de Jacques Baudouin és animado per dos altres artistes. Vos prepausa de descobrir l'evolució de la societat gascones et de las pratiques de músicos al violon, gratis també e sus inscripció a l'adreça en descripció. E pagrade era musica violenta, gore e cannibale de brutal death grind, apres herrementari, iniciació, o també hango, en navet projecte d'Antoni Bernier, necrofagia, que torcerà es budets. Totes les cançons que són escrites en gascó de Batmalo, sovint inspirados de filmes d'horror d'actitus com Et ultime monde cannibale, e las bruixos de Batmalo, et maine de Ragunino, o des plazerets de tot Dio. Compausado per multi-instrumentista estatunien Clint Lujohan, era musica che porta et can d'ab forza bruto e energia poderosa. Dios de mos que són en línia sus Bandcamp i EP que apareixerà a la fin de rigor en so de Sewage Nation Records, on són publicats tots els projectes de l'artista. Atenção que in diari n'en pot cata un autre. En 2028, Marcelo Del Pastre oriogu 100 ans. Poeta, écrivain et paesano da Olemusi è uno della voix mai forte della letteratura occitana, francese e mondiale. Lo diari torna su quello figuro universale e enraizado au co en un numero especial, un foro serio che vous donnera segur en vez de nen chabei e de nen lesimai. Une exclusivité papier à commander sur lodiari.com. Del 29 de novembre al 6 de decembre hi haurà los encontres efemers. A Augeu, en Biarn, són organitzats per l'associació Laba, que vol transportar son espectator en da com mai. Aquella annada són a dominanta musical de musicians. S'inscriuen, de grups són formats e lo CERC són sus l'empu davant un public. La serada del 6 de decembre se debanarà en dos temps. Le concert efemer, puis una scène d'oberta. Sus inscripció, per jugar o per escutar, manquetz pas los encontres efemers.
Las rapatunados et gran gestau de cundes que torno drin per tot pet cantal per io 45 edició. Nau dies de cundes, espectacles, concerts, animacions i encontres que són organitzats de dies et 7 fins a 17 e 15 de novembre. Cundes d'ací i d'Aulius que heran viatjar a cops en francès, a cops en occità, a cops en dus però mesclats. A l'iniciativa que hi tostem l'Hostal del Tell, Institut d'Estudis Occitans del Cantal, qui convida notadament a Edith Bouygues, Jean-Louis Queriot i Jean-Pierre Morichon per un spectacle tot en occità diumenge en 9 de novembre a Orlià. Amators de cundes e programa sencer que es troba sul site de Rio del Cantal. Buon fidanado a tutti e tutti ed in caranchi bin!